ام بزانبن که هلوستا جهپی چیه اینان آگویون کو پرلمانتار جهپی اج قرسه لگلمه برزردما باش به سپاسون میوانی رو داوینه پارتیا و پارتیا جهپی چاوال و پینگاوا پککه و هلوستا دم پارتی دنره Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Erbil'e de selamlarımı gönderiyorum burada. Biz bugünkü açıklamayı dikkatle takip ediyoruz. Me be baldari daxuyaniya da şopand u em giring dibinin de pevajaya aştiye da avakarına mekanizmaya aştiye da vaka avakarına mekanizmaya da dinarxinin u vaka gavaka stratejik dibinin de pevajoyen u hay aştiye da henek risk hana Pengava ko do havetiya jî ji bo neyiştina van riskan bû em wiha dinirxînin ji van riskan hinek ew ku aktorên çekdarî hebûna aktorên çekdarî ne û ev jî bo pêvajoyên aştiyê rîskin dibe ku de encamê da em bibêjin wexta çek hebe yanî agirbest bêne bin pêkirin û dibe ku tundû jî çe ve bedwe mekanizmaya da ku hebûna hêzin çekdar hebin di daxuyaniya doh da PKK ragihand ku de hêzin xwe yên li Tirkiye derxîne derveyî sînorê welat û weke gaveke stratejîk em vê yekê dibînin ji bo neyiştina wê rîskê dîsa ji 5 salî zêdetir e ku welatê me di rewşeke tundû tûjiyê de ye û di nav vê pêvajoyê de çandeke tundû tûjiyê jî avabû zimanê tundû tûjiyê avabû mixabin ev pêvajoya aştiyê de divê ev çanda tundû tûjiyê jî li holê nemîne û bêrakirin ji bo wan jî derxistina va hêzên çekdar bo dervayî sînor giring bû ji bo neyiştina ev rîskan û hem jî ji bo avakirina rewşa aştiyê em pêngava doh gelekî giring dibînin û ji nêzik ve dişopînin. باشه پشتی وی پنگاوا دو هاتیه آویتن کدوی داخویانیه ده داخوازا سراسکرنین حقوقی جی هاته کرن وکه جهپی نرین اول سر وی داخوازیه چیه؟ Tabii Elbet meclis çatısı altında dibin banê parlamentoyê da û pêvajo dibin banê parlamentoyê da bi eşkere zelalî û vekirî dimeşe di vê çarçoveyê da komîsyonek jî li parlamentoyê hat avakirin û em jî weke partiyê di nav vê komîsyonê da cih dikirin û xebatên wan berdewam in بله heta qonaqekê jî hatin di vê êdî mirov zêdetir xwe li vê derê mijûl neke serarastkirin yasayî ku bingeha heqûqî yê vê pêvajoyê deyne divê bêne amadekirin ew em lê hîviyê ne komîsyon heta niha guhdarî kirin û guhê xwe da saziyan û kesan di dema van guhdarkirinan da jî ji bo amadekirina aştiyê hindek tişt hatin kirin lê belê zêdetir guhdarkirin jî êdî bes êdî di parlamentoyê jî min got ku yanî mesela civakîkirinê dema ku te civak tiştê ku civak dixwaze te bibêjî de ew bibe civakîkirin di vê bingehê da divê rapora komîsyonê bê amadekirin û ev heyam jî bi yasayeka çarçoveyî bê amadekirin û bê pêşxistin yanî. باشه هون وکه پرلمانتار جهپی وکه پارتیا جهپی هون داخوازا چه سراسکرنین یاسایی دکن یان جی دستوری؟ açıkçası beşkereyî ev bibêjim ev tenê ne bi partiyekê yan bi şexsan yan bi parlamenteran çê nabe yanî serarastkirin yasayî nabe divê li hevkirinek hebe em jî dixwazin ku ev li hevkirin çê bibe û giring dibînin
کمیسیون پشتی که اف خباتن خواه تمام کرن ده دوک چارچوه که دا که نیرین خواه پیشکشی مکرن ام جیده بنرخینن نه ام نیوینا که خوازن اف خبات بکمله و وره پیش ام وکا پارتی دخوازن که ترکیه آشتی به دابین کرن و تندو توجی به داوی ببه و جارا کادن ولات ما بویارن وها به اشرا روبرو نبمینه جبوی جی دوی پنگافین یا سایه ام دخوازن که بین آوتن ام وکا پرنسیبه برز اینان باشه جبو که یعنی ترکیه بگهجه و ارمانجه چه پنگافین یا سایی پیویستن که بین آوتن بنرین آوت چیه اف پنگاف؟ Yani sürece özgü bir yasal düzenleme. Dve sararaskirinin yasayı taybet be pevajoye haben de encabı da şiddet tündütücüye ka salin derejin haya henek encamın ve habun ve ev encam ji hatta ko pekam be dve be awaki demokratik be davi bebin ve baqadın Silah bırakma او کسی که ده چکین خود دینن و چارنوسا وان چه ببه او این کسی که تاوانن و هنه ده معامله که چاوال گلوان بکرن کسی که قط تولی تندو توجیه و شر نبونه ده چاوا ببن ده انتگراسیون وانا جیانا جواکی چاوا ببه ده مکانیزمای عدالت چاوا بین آماده کرن ام دوی چارچوبه دا دخوازن که سراراست کردن یاسایی بینه چه کردن از شخصی و هاد فکر باشه هون چوال پرسا کرد نرن لترکیه به چه آوایی که دوی به چاره سر کرن هلبت پرسا کرد سالن درجه دروژه و ولات مدایه هم جالیه سوسیولوژیک و هم جالیه آبوری و هم آلیه و تندو توجیه هیا بیا مجارکه وها ده همان دمه دا اف پرسکریک بیا پرسکریک که ناف دولتی جی و پیوندیه و به دولت هرمی جی هیا هم دخوازن پرسا کرد برین آشتیه به چاره سر کردن و جبر ده اموها فکرن و پشکریا و یکی دیکن و هم دخوازن لولات ما تندو توجی به داوی به وکا پارتی. بله برز اینان آگون کو پرلمانتار جهبه قرسیه تو میوان مبوی گله کی سپاس بوده.